yang malia nong rice ni to kon ke full information mi bi kon link ka jan lara mane mi jira mi jidit ka Nuer Online TV channel ke jan gwa sama go re jan wojin de lara me de jan wa de ko kien ko de kan mandana to ki man la ro de kan kula ngach go kon bana tin kon to gwa sama bana ka link ko do dan de kon ka link je okay take it one to go de kon ka link kare learning kon to work Kenyam bana right ki South Sudan ano kam kume Africa Union ngai kon Africa Union and wo che chopre which ka juba ki che ka chop so go re no ano ba na me ba je nywa ye kel ka do dan dong da chop loy dan ka je no ji Africa Union ngai kon la dien wo mum let kanam te ga jom chalat gwasmen wo ken chi ka je ke kume dung South Sudan, genetic content la activist, kena itin content tin la roi ni we anong con kena content la dia ke tik dan and tik na re we ka South Sudan tik ta dan na kana la kena condemn mete mi jeng mala roda la kana right so bana mandan en chikan la gwas me ban jedin ko ken Africa Union ngai ko no ke gwan me ber long la kana gurno dong de kan let ko dong de kan mal de ken so mo kon jok ka te kon de kan kala na wal de ko right no ne Africa Union chicken lan mi di long kan la ka gwa mi ba 2016 edan e ba mal me ba je ta je maybe Dr. Riek Machar ba wore we ka juba kene te kon te lat ke Africa Union je god international community kene diality ne kene te kon te la ja gorno de mal de but take mela we game la take a gap to work and gap mo de kon shu ngaje no ken la ka we ko ke ba ka bribe ba ka mo ka you so the peace implementation ba je should delay what they done chicken mal chicken time ke je ngai kon de man te kon de chalat Dr. Riek Machar ke 2016 shaga jogo no gore jen wo de we ke more than 10,000 troop but juni no gore no 1,300 troop ala deni ti 1,300 me che gwi no ko jen ram mo no malka so kene la argue allowed so chui okay kwaya to tini can will come my protection ya lady ja jogo no tele jeriak will protect you bnegam tele mi biarik kaji so no more che Dr. Riek Machar che Jacob Bore which kajupa ke 2016 edan because 2015 to amala mo shaje gurno bajala kakora we have seen what happened kakor pedni should to go no be but take Riek me betu kam Dr. Riek Machar kene kemiyadi dio je kon dia ngai kon madan shodalat kore ci tuok che tuok re reak tuok ne ka presidential palace goes down la kire de ten ke gwada la dor la ka dor de ten Dr. Riek Machar che ore kirma yadi ci ka ore te ka palace ngai korono gwada mo kwa jene no ken aspilayo cha ka at number ko quicken dong ne te wana quicken long ko 1,300 troop ki soldiers kan ne to long chi ne dong but ko no ko malen Dr. Riek Machar chu goro bore dul kanamo are dul kanamo chu atu ka man ka ne karar na ke de ne te konte la security guard ne te gang ka je ka tere je mi chu ka ne de chu atu kura dio je ko ne no chine no no shi kelu du no chu ngot ba chu aje la nyara chu ko ngaje no dile dan do ko de Dr. Riek Machar de je nak but cha ken chu ko da ken and do be dane ken ne je quick con dia la no ken di because do be ko le jien ge jere which ja do be cha fight ko be kore mo be je ter ko be kairare which ko do ki ko toria ken kun je Dr. Riek Machar but me che talk Africa Union and gwa de dan ken kill condemn ken kill jogo no michelado mijak in the state cho kill cho Dr. Riek Machar cho je George a wone ka Congo gwanu mo lwa ka jetin aji Uganda an kin me yadi kanek ko de kan Dr. Riek Machar de kanek bogo ka kare nyale ke shankan no wa so che kon me da ne talk chana jenen so de ko lar no a miracle because
mijin mi bogo jikrenyal nakane ko ga pin ka joy ka jika jono ti ke 1300 troop karodi ndi kidu kudang jok karo ngombe de yene guiten so chiriang ma cha ken but Africa Union ka gwase dan ke ji ga the many international community me chi ken a lot ken gurno ken you know bike kirm yadi bikena kwet in the state chi kirm yadi cho nyong numre den kalane rameda ne kulela de kon cholono chirmi peace rameda ne chala la peacemaker ki de kon larna ambassador of peace wuri shalka me tabande ngai dele dane shikana lat kene kir so jangne je ko wo bala vice president la first vice president dio je shanen ma jin mu ku je calculate mi shit kene me eno ba kwer mi di baje wo ka ba gwada baje kamra mimo mu kulela we la na roide ba ja ka vice president la first vice president ko baje kulo gone tin ko kene kontin te ko ku mes pela yo kede kontin lan wore gorgo ni jeno ba ring ma char baje break ba ring ma char ba ngarde tati ke je ki politik ba je wuj ba che ken chamut tere koromo me me che jen gwade da ne chaje ju ke je telechi be mal be ben ko cha tabande nga cha kwa the first vice president leadership ready al be chong but nothing tell solution mi ben ke tay dan ji tabande nga che ka vice president ke je ngane je no tabande nga en war she jang anwar so ajala gwasamo ko ngage jeno en tabande ngai take influence back in work community take ne to gor ke je shirkemen gor ke Dr. Yang Machar ado ko lar no jene leader but che dia leader ke wrong time micha Dr. Machar chaje jo ka tabande ngai che la do re which abalo kwanye la first vice president no jen che calculate o irun micha Dr. Machar che kulli ke che jen eno me charge lo gor jen che bia threat ka kir mayadit there are threat charge de no ko kir logo na ramo gor ken wore so chi we Dr. Machar e dong e to e ki politika chi jen look at Dr. Machar ko jen wor dial tika ko Dr. Machar gwi jen o tabande ngai ko no ko linkarodian dong chi tabande ngai charge de gor wore ki dong de jo gor wore dong chi ri ka danen te kan wore che de gwi chirmela ro da montama na ka kon ka tabande ngai bide joy ko kore dori kon tabande ngai bide telemela ke queen wara jene dan mi cha jagane ci kon jowra cha yelin ci laro Dr. Machar yan ke je you know cha yen peace yan ke na point de ala individual but peace more the taten I don't think no more de jala you know che de la ko di ngai konen go ne Dr. Machar a key figure ke peace and dan lat kere wike so dan so cha de go no dong de jo watch but che to ko mi chit kana mo de ko no ko lar ne she look down kanedi ko kiena no dong de ka ben la kwarno but wo mi mina kana dan ka chi be right kanedi ko no dong ko lugu jeno be go ra jala ko ne so cha na ko ben ka man to ka do be dan cha Africa Union me chi kene gwich and shuka was they move ahead with the decision made by Kirm Yadit ko she garme she ja ponya la first by president Tabande Ngai and when more chugu after 2 to 3 years you know thinking that thing gonna change la situation dung South Sudan overall the gear ko cha Dr. Machar cha je lo yen ka sares ka South Africa there she tidial they make a well and normal everything but it did not work out so you gonna go no di be Africa Union IGAD international community you can go no big shoot nyok Dr. Machar lu ni jok so Dr. Machar shu lu jok show ka Khartoum okay 2017 to 2018 then from there you have peace implementation that you try nyok mo wajalat remember kanta vande ngai kana watch ka first vice president mo reten but ya another peace ya nyok mo kwajalat nyok so dio je chi first vice president chi chude ten ngwad mo me cha mal ma cha tan ke 2018 me cha yat pin cha wenene gor ko no ba transitional government ba je form kuma me dit me bene dial bika par me bi to transparency kan wo ba ko inquiry ba jalat so Ramadan noga be je kwan
She kon ngaje no che take tung wanti cha yapin. So ta Africa Union take it in a Canadian content kwa me kwa je la let. Tiji ga take it. One thing I remember, would shall make him ya dite me chala. Gwa de dane cha je interview. Shawe made an chejalar would men go chen mal chen go chejalar query gat la president ne cap igat. Ya jogono chen mal chen go ke Dr. Machar. Jene mal le jene me jene wrong. So Rami Mumila Quer Mulogo de Mal there written. What do you think? Do you think that be mal written William? No. My cherry de Chedela. Cordial Quaka document. Guarga kepi, Nagi Jen or Quer me Ludin Walachelonije. But Ramela Quer Cherieta Yorabam. Jermadong Tamadong de Duadelar. She and president tell her what, but de la Namisha lat Raja I cannot add anything but dong de la analyze some stuff today analyze Kataran Ram more Chekalat Keje. So chicken me yadi chala no chen mal chen go ke Dr. Machar. A generation a gen mal lad yena mom. A chen go no to better weather. So Jikonen Katoke get destroyed in Malam. Within 2018, Mal Chata and Kaja a revitalized peace agreement among and by election by Jalat. Take some requirement teacher yapinko by Lalet could be malbo could have been a long lasting peace. Which is also done today like a civil war, then I should take a mal. They loy nene the alere should test a week as South Sudan. So no more make it to a genene. She would have made a lot sorry, let me simply say kill my yadit, Tabandengai already take a bon, don't kill my yadit, kill a part of SPLIO, then let ken a part of SPLIG. So from there, she take a Tiasa key politics which I like. Gorga Jano Babona Dodiana which I chaka. Dr. Egmachar, after that, after when they appoint vice president and Latavande guy, then we know about Bonamo budget yes, no care about coke yoko be born as Pelayo badak. Jana Janen made it talk, Jabon as Pelayo charge a dark. Jaratenekemo, Caspelayo Kidguang faction. Ben Espelayo Kidguang faction, a right General Simon Gadwidwell. Jabutogo no Simon Gadwidwell, but I know Madaga cake and would Shalgame Johnson would take ka. Matkulaka Agulekane, Agulek Giana, Caspelayo Kidguang faction. So you see that. Reality quite Tiatnike, Gorgagiano by Spelayo budget darkened to pieces. Ko big tell power, big tell long. So during election, tell native want to be a point, tell native big a point. So those are the stuff take on take to talk. Get time medan. Kada talk and dial. Katibaj bag. To do Larno, Gorgagian go, cha, Chukum Espelayo, Chabu, Winyam, Ray Malcolm and Anna Gurken or Dayton. So chatty dial. Chaka yar a wood shalka make him a yadit. Africa Union Bitken. So they try their best Canadian cocaine or don't they malderben, but like we have failed, can teleka pressure, chaka link, teleka power, teleka authority midi, but don't they can kill me yadi, they can call el responsible getting the alcon in the day. But telador. She can't even know Kajan 2018 a man, I saw a K2025 to continent. She could hear on your letter order. Dr. Machar Chai Nyokoma going to ja going falsely accused and go genetic it why than a yin as a speedy up tin can and Wyoming ray which can answer. So you con made an to con in we all are witness can made an to calling cognition. Thanks to social media and Obante the Albanakangach. Community Nuari Mantra we can answer Kojan Guada down and talk to the Alton so she can kill me yadi can at all. You can kill no nana. Go nay ditch and shall lium, ki ditch and shall mat, ko beben, bebere we can answer. Nayan made an shall the kid my yadit. To kill my yadit, a junken, no. Tell a Michel ke ditch Mabanang re we dun, ke me banang do run lobby malbo benen win me, ke ditch Magori and a loku in the man queen galat. Charlie you can tell a choice. Tell a Joe. You do not have a voice to demand anything. Native Mala citizen, native Mala Neku, Joken will tell a lot code on the and demand the lot. So there won't be any. So, and no community environment, we can ask a big shoot and go no KD, Dodian Unified Force. Who can, according to information and information, agree upon and go
kan national government buben la transitional national government cha demand cha yat pen cha la do ne ba security force ba kamat ba unified force ba jamat me cha jamat then ngene diale ba kan ang so me cha first phase cha jalat and then cha gu jeno de ke employ ke sorry de deploy gunden kon de ko tin so amenena servatiken ke right ko de kan mo de kan demand but cha jere jak and state ki laro be de be jak before that chetika kalajin to mani kon kenen kam de ni SSPDF kan ne kon lan wore kanasir so jen do be dane kwalar ke jen go tem kola to ko kan naro e ke jen kan ne ti kan ne SSPDF ne ko ken kan nongo but tikir ma yadit je jelok for that reason to ko no be kir ma yadit no be gorno be fort be jak lad no jen wo ba ne ko lan wore nor wayami ba meken ba ka kep ba disarmament ba je carried out so ci kon shunen me ci claj me ci to no ci majur ci liwre ko mo ka do be liw ke je de la ro chere ka accident ko already they survive after that kwal gore je no nan ka je so ci kon me dana ci to chana jene ana mo cha doctor ma cha chu ganye no jin ti karek jen jira mana ta tet ko bi wude me be liw so ma ngai kene diala wi mo no shi to that wasn't right ano kwa gwane je lora bang so na me jene dana show da la so muku kon rajen tama ano cha doctor ma cha je yan lora bang ke do mi tel mi jang mi chalat bu kon del ngaji no ne right now chala no can all the charges stay chala de can it continue like ne kin mi yadit chala do ti diala ti wa ke kain siga to so kujamo ge jeno de doctor ma char de je dil loy Africa Union ben anta muku kon rage kwide me siga ben many time gwade da ne siga ben cha lugo no je kan ka doctor ma char dio je siga ben ka tu tam dio na madon the third la kana be lo de je ka doctor ma char de ka rage je ba jogo no ramenya me kon ben ngai kona kwer Kenya me ben jajon je no jin wer ke Museveni wer ke Uganda rani ke Museveni teja mi biya je yana da kan macha jajon je no how come kume mete ke bom mete ke lwang le aloti ni president we dodian point president ana kule ruwe kule jona ale Museveni le otij ma de kon guje no kume no mo kume ci ted ci riak ci jek ci telot ko jin kwar kele le jonal ile radin le otich che jira madana roi wujimo ma chi te lodjo so ne me che chuto ko binaten kon tin la Africa Union bika te lwang kamandan en latke kirma yadit so kirma latke men gorgan de gan lat kirma yadit so chi chu tel power ke je cha kan dial cha chu reja jen menen yana tama la ken lunjok biken kirbelang karai ken ke wuri chalka me Museveni la jone wi aka Museveni ko Museveni jara madana de dodela so mi chiga ben ka juba so mi chiga ben tam right corner chiga je kana la talk but tell way out pan dia je chan jelinga no changa din charge block but chiga uje ke activist wo ke je ke ka do bada ndong de maldo nyam je but without kirma yadi ken bol mel nothing will move though that machar ramimo mitre ti jen ka gwe je ngo de jalun ko jan take a long ka take a power ko there so Sudan de jelo re malka chaja gor kin yadi ngai konen wona me mistake kir ko di kir dole jen ka Dr. Machar ti dole jen ka kur no dole jen ko Dr. Machar take a supporter to be chonga je kel during election so jen ma korwade so much can me jin mo dole karan e ko e ba jo no gurun who are you jin mo china chi lo jin chi jagate da mi jin o dong ba jin ko mi ko ngi ko ba jin so you should do that diri ma diri gorban go ne taw bi to mal ka ji but kir gor jin o berwe chit ke gat chit sorry chit ke wuri sharka me Museveni jin na gore so much can me la rode ka gor jin o de jin nwa ya kel Africa Union ke bere wiki jubala talk raina ban ngode tele me gwa mi dong shiro na lat of course ngode Dr. Machar baje dilun ko tele je ber mi cha je ke kana nang ko kot kana nang ne but cha nyinga dialan ko ne gwike cha guje no tele ko mu tele ka lang gwike je no ne di chalka Africa Union de je ka Dr. Machar but right now ngode en wala shanga welkel ni ko gwa de dan la ke je no de ke kir ke je kan ji Africa Union gwike je no dara shanga badak kan shamba ngwan ka shanga wel ke dong de ke je
but dola mo dole fan ka jo wadana chalat ka gwi jen o dong bi mal bet wana mo ka do wadan lat kene je ban ngore ken ge kir mi yadi ramdan kune dial ana ku ken la bor no dong de na ro ke je ko kir mi yadi la ya direct na no yen we ka wudu shal ka me Museveni so mi mo sha chong ke shim gwa okay report me gore jen o de yen ling another report man go ready right ke je de jo kata dan ente murle ke je so murle ke jen gwas men tema murai ko na shike tidit chikan kalat no chikon ngaje no cha ne kon cha gwar nyet ka walga kene wat re lan ka lonwer no chala do ken cha ke page bada wachi ngweni chiku jien ke chikan ka nyoko mu kan ka luo jok ka bom ka kor so ngai kon no ngweni kon re wechin winemi shiken ngar so gang kan rodian la tok kene de gang rodian mu gwalong so dumi jenta dan tika kon kela kon jel ka to kela no miti rami chi kon let kemi jek no be kon mandan gor kon ban jelet keje no dere gwa de kon rod ba bara ina miti do to and then ban gwenje no ngaga te krek ni la bene ken buga yib mag dorun jang buga re dorn wer big wer benak di ni SSPDF jaba no bi ka ben bono no ne re shal di tad buga ben bono re dorn wer ber no babbe kare dorn wer and yet chi kon agoro no ban dan mat na likin on were kene ko na te kariek no so jinmi lat ke jijek aran jinde te kariek wale jinjira mandan en kuran la buma so gor ko no bana dan ngaji no ko kon ngane ne me de kon chong gwase me banyo ko dun jog nyok le de dien ko kor gwaden be ban ngad jen wona ne je Africa Union chika chop re which ka juba so be con full information bana ke jek wale kirun no mu ken mandan lat kene mu kene tu but ken chika je ke activist nerin content la roch ka wode malder bere wika so Sudan no but ngode ken full information ken en lar ka gor jeno balun jogo yoko de yen mandan le rodi yen ngat but please sana je gor no bana te kemat kone shal ken ware gwena kondia okay chana te kemat mu gwenje no jini chete ka bomb ala bomb shi forever bomb which ngani kala bomb ni another thing yene de kone la dit in content kudo te quick here me yadit kana yene de kone la ngwen ko ken ko support yen cha chara go mu ka don wore la dor titina not forever jangle ten go western world but western world shi shenda na jen don wor manana into content so whatever we can do channel hat ka kiwi dana kon chi let go dong bate ke kwak bate ne and all that so then jo dan and gore de nyako konkel kata dan en len mana rudien ke je en ban nyo je kala rudien ka do dan dong de kon gu ke je please nyane ko ken en wala chang wel kel ka pa ba de kon kin dang raw uri jan dang raw de dis anda man do ne chang kot nyak mal ya no ro no gwasame ana biata